Katalunia inoiz baino gehiago egonda jendearen gogoan. Euskadik erabakitzeko eskubidea izatea, Kataluniak bezala, herri bezala, eta orduan hori aldarrikatzeko. Es una lucha, digamos, muy larga la que también los vascos tenéis. Por tanto, nosotros, cualquier oportunidad que tengamos de colaborar y de sumar esfuerzos, evidentemente, aquí estamos. Alderdi egunean Kataluniako alderdiak egotea ohikoa da, baina oraingoan adiskidantza elkarretaratzea baino haratago joan da. Esan nahi berezia du aurten bere presentziak, une historikoa bizi baitute. De continuidad de relaciones de dos naciones que tienen sus objetivos, su razón de ser, evidentemente, sus contenciosos también con el gobierno central y en el marco del Estado. Espainiako gobernua kontsultaren aurkako makinaria juridikoa martxan jartzear dagoela, erabakitzeko eskubidearen aldeko aldarrikapenak egiten jarraitzen dute. Espero que el gobierno español tenga un punto de inteligencia, en este tramo final y que nos deje celebrar la consulta el día 9 de noviembre. Esteladak izan dira bai, baina protagonismorik handiena ikurrinak izan du. 120 urte betetzen dituen honetan, 12.000 ikurrina astindu dituzte eta zerutik ere heldu da ospakizuna.